Ketang milabas ang Domingo, pigmasusyan king kanakong pilak o yung silver sacerdotal anniversary ning kanakong pangapari. Maragol kong ipagpasalamat at may paintagon. Long Domingo ning Adbiento ay awsan tamong Domingo ning Tula, Gaudete Sunday. Anong nuikit kong masala, kidub na ning adwang 25 banwa, king kanakong di anting pari. Mamiyang pamikatago ng Diyos ban, magikong matula. O king metong abanda, king makapamiyang tula, karing aliwa. At genakan kay itang article ko king ing Maya Pabalita o IMB, ing official publication ning Archdiocese in San Fernando, Pampanga, December issue, itang one-page article ko patungkol yaking kanakong silver sacerdotal anniversary. Anya pining meging pamagat na nining one-page kwento, pilak. At ing pilak, dininan kang kabaldugan ang timong pamanyo yung iba't king lugod, apasyag, ulining kapamintuan. At makanyang kong simbitla, kaniting kwento, ding miyayaliwang pastoral assignments ko, manibat anyang miordinan kong diakono, at sinuyo, anting parish deacon, manibat kaibat na ning ordinasyong June 28, 1997, July hanggang December, bayo ko miordin ng December 11, 1997, maging parish deacon, King Good Shepherd Parish, karin King Bulawon Resettlement, City of San Fernando. At ang timurin, kaibat na ning ordinasyon ng ting pari, ikamitang batch na kaibat may ordin ng pari, may bakasyon kami pansamantala. Kasi ala kaming available pastoral assignment na puntalan. Maging chaplain kami kasi karing eskwela. So bala mo penayan itang school year, itang pamagdubling school year. So itang mapilang bulan, bala mo may bakanti, may bakasyon. At gaganakan kayong dati kong parish priest, ang miyang Obiemon Senior Francisco, yamong Pax Lansang, yakanita yung parish priest ka rin king Pisambang Maragol, Holy Rosary Parish, Angeles City. At anyang akit na ako, oron nga nanong gagawan mo kanyan. Ala po, makabakasyon kami, laki pa pong assignment. Kabisa nga naman taka king parokya, king Holy Rosary Parish, karin nakasumaw. Tengwanan kaya pong Pax. At karimig na itong March hanggang May. Kasi by June, linipat na ako king University of Assumption nung nukanin ko maging chaplain. And for more than 3 years, sinuyo ang ting chaplain ng UA. 98 hanggang 2001. 2001 hanggang 2005, may gitatlong banwa, maging parish priest ng Senyor Salvador Parish, karing king Salapon, Candaba, nunukarin ko naman megumpisa, formal megumpisa, king healing ministry. Kay Batnanita, mila ko king parokya, huling maging full-time youth director ko, pero that time, yapong seto, inattach ng healing ministry. Kasi adon ko kaya, nung pwede mo, i-assign ako king full-time healing ministry. Pero sabi na rin, kaya na kailangan na namang healing, at may yapa ng dinistino na ako king youth ministry, pero inattach ng healing ministry. Anyang 2005 hanggang 2009, maging youth director, pero 2007, may balik ko Assumption at maging director ng Campus Ministry Office, kambi ng Bishop Bobet kanita, yung Bishop Bobet Maliaria kanitang UA President. At 2009, maging rector ng Ascension of Our Lady of Lourdes, Kalinking Kabetikan, Bacolor. Itay itang panahon na may biyayang pasibayong ausandang autonomous status ng santuario ng Apong Lourdes. Buli ng sabihan, may lakone o may kawani ni king pamanibala ng Paris, priest ng San Guillermo Paris, Kalinking Bacolor. At may sunduin kasi one king Christ the Divine Healer Parish, Magalang, Santa Rosario Settlement Magalang, 2013 hanggang 2019. Significant yung parokya para kanako kasing ikit ko, bala mo, pasundo ng apong yun kasiwan karing masakit. Na anyang kutnan kayo ining paring makatutok ka na ako ban mamalita nung karing kumilipat, yamong Josel Henson, kitnang kaya, iting sangkano, ba't daralayo ko king Christ the Divine Healer Parish, uling ing patron, Kristong Talapakayap.
Alianay, mi naman inisipitan. Pero ako po yung datang ka na ako makanita. Isundo pa yung kasiwan ka rin masakit. At tanyang lumipat ko ka rin king San Matias Parish at 2019, gaganakan ko, ing patrong lipatan ko kayong parokya, San Matias. Metong ya ka rin tapat ng alagad ng Ginoo at midi ng pamigatagon, may nyunduking misyong gilutan ng Judas Iscariote. Uling pigtak sila ng Ginoo at kay ba't migpakamateya. Isundo pa yung kasiwan. Lalo ning kasiwan ka rin masakit. Uling ketang Aldo, lumipat ko May 25, birthday dari San Padre Pio ng Peltiachina at San Camillus de Ledis na ating kasiwan ka rin masakit. Makanyang kong linawe na medyang kong pamikatagon sino yung uling na ning kapamintuan. Kapamintuan, may akademo keng kaburyanan ng kaya katang arsobispo, nung kapamintuan, migit lalo na king kaburyanan ng Diyos. Nya makanyang keng linawe, ing ulaganan ng kapamintuan, king kanakong pigmasos siyang pilak. Nga kupen, pilak, buli ng sabihin pa man yung iba't king lugod, apasyag uli ng kapamintuan. At kitang Domingo, metong karing kanakong susuyo king parokya, Sister Jane Manaloto, metong niyang karing lekkom. At tinext na ako kay ba't ng big serve commentator, kitang 6 o'clock mass, nga na sinabi ka na ako, happy pilak sacerdotal anniversary po among, masikan niya po impact ka na ako, ing mensaheng ikwa ko, king kaya kayong homily, na yung kapamintuan mamiatula. Dakal pong salamat. Mekad, potang mamintu yung anak king pengari, makapamiyang tula, ing anak king pengari. O itamon ting anak ng Diyos, potang pamintuan tayong kayong kaburian, makapamiyatamong tula. Kanya, nung lawen tayo ning kwentong ginamit na ning Ginoo, at binye ka ring pamuntok sa sacerdote ang ponding makatuaning balen, kit nang hanalan ng naning pamalak tungkol kaniting kwento. Nating metong atatat at inyang adwang anak, kabudlepitan ning tatang ing pangane, anak ko, munta ka king tamnanan ubas at magobra ka rin. Mekad melong kutsing tata, anyang sabyanan ning kayang pangane anak, eko po bisa. Pero iting pangane anak, agpangkening kwento, minaliwaya isip, at mintaya king tamnanan ubas. At anyang lapitan ning tatay ning kadwang anak, makanyan mo naman ning pepayabot na. Ing muntaya king tamnanan ubas bayang magobra. At ing pakibat tabi niya na ning kadwang anak, opo, munta ko. Mikad matulay ing tatang uling may bisaya ning kadwang anak. Kumpara kitang minuna, kitang pangane, na sinabing eko po bisa. Pero hining kadwa, sinabi naman king tatang opo munta ko, pero eneman minto. Nyanyangkot na nga no ning Ginoo, ding pamuntok sa sacerdote ang ponding makatuan ning balen, nino karing adwa ing tinupad king kaburyaning tatang. Itang pangani, ngarang may kibat. At ing pangani anak as sinabing ebisa, pero minaliwaya isip, kay ba't may mintuya, yung simbolong ginamit na ning Ginoo para karing talapanyilbis, ang ponding marawak ababay. Anong waman, makasalanan lang, pero nung magbayo isip, magbayo pamibiyebye, at king metong abanda, mamintuking kaburyaning Diyos, makanyang mekad, sinabi ning Ginoo, ing munala pang lungob, king kayaryaning Diyos, deting talapanyilbis ang ponding marawak ababay. Mititimid king ebanghelyo, ing ulagana ning kapamintuan. At king makananong paralan o kasangkanan, apapasyag taming kapamintuan. Ya pininitang potang ing dapat, yang kaya katamong gagawan. Mekad o yan ing sangkan ing pangani anak sinabing eko po bisa, anyang sabyanan ning tata, munta ka king tamnan ubas at magobra ka rin. Mekad ikit na, aisip na ning pangani anak, nung nano itang dapat, asukat ng gawan. Kingbihan ng Santa Lucia, karagulabagi, balo na nung nano yung dapat at yung sukat ng at asukat ng gawan. Kaburyan ng idauning kayang puri, ing kayang kalinisan, ing kayang pangabirhen para king Ginoo. Anong waman kitang panahon na ating mignasa kaya, dapat minatiliya
Kening kapag nasanang Santa Lucia, nagawa na nung naning dapat, at itayang sukat ng gawan. Miras man ketang panahon, agpangkingkwento, na kailangan na nung ilakore ni matang maging sangkan o ba't ating tawong magnasa kaya. May kaditi metong yamong tanda, nung makananong pisyag ng Santa Lucia kayang kapamintuan, uling itang dapat, yang kayang gewa. At iting masanting ng paganakakakatamo, kanitingal doning kayang kapiestan, na sanang gaking oras yung kasakitan at ang ganaking kamatayan, itang dapat, yang sukat tamong gawan. Banita mo man, akwa tamong apasyag, ing kapamintuan. Pasibayo kayong gaganakan, inimetong ang kwento, uling ketang nilabasang parokya, karin king Santa Lucia Resettlement. Anong waman ing Santa Lucia Resettlement, king kasalukuyan ng Estado, majority king resettlement and Santa Lucia. Itang phase 1 yang Santa Lucia. Pero itang phase 2, phase 3, pati na itang San Isidro Resettlement, pati na ning San Isidro Barrio, ang maging sakop ng parokya. Majority ng parokya at yung king San Isidro. Pero, ing resettlement, may pamalaguya, king Santa Lucia. At itang baryo, siyempre, Santa Lucia, balang 13 Disyembre magfiesta, ginakan ko ng Misan Ayaldo nating minibatan Tarlac. At panahon na pang apong pitsitsyon, akaklasikot, kasabing may ordinan, December 11, 1997, at ako tsuko kanita sa Lapungan. Atin lang kwentong mipaldan la kinayap la, king pamagdibusyon kang Santa Lucia. At kitang Misan Aldong ating may balik ka rin, ining matwa, uling ining apo, anak, masakit siya, atin yung problema kayang mata, karas na king kilub ning pisamban, atin yung apikot nangan, nung ninitang larawan na makabidi kitang side altar. At iti larawan ng Santa Lucia, may bigla kupin, anyang makibat siya kanuining, may pikot nangan, mag-serve pa king pisamban, o ba't yung pekibat na po kilala, po balo. At kay ba't yung meging karanasana, o ba't kabud niya mo may ngalbag mata? Bigpa doktor, pero kinayap. Nung nano na inkiskas na kening kayang mata, pamurin mipaldan, nano man ininom na, pamurin mipaldan. Dapat kitang Misan Eldo, may kapag-visit siya king Santa Clara Chapel, king muna pilitan tamong pasyaging kapamintuan, potang itang dapat. Makibat tamo, kening panagkat na niting kapag masusyan, ing dapat yang sukat gawan, ban pasyag, ing kapamintuan. Santa Lucia, ipanalangin mo kami.